Qina ngalomzuzu. Welcome to Diaza Brothers. Another episode of Love Back mntanami. Bafethu igama lami ngoVusi Mavusana aka Mavothela. Nazi ke bafethu njengoba sesishilo sasiphinde sabuya namhlanje nolozolo lweshow iLove Back. La sikwazi khona ukuthi sikusize sikubuyisene ne-ex yakho or umuntu wakho angazi ukuthi nami nixabaniswe yini wakwenzakaleni but esikwaziyo ukuthi kuthiwa amanzi la ama khona aphinda abe futhi ngazi ke noma mhlawumbe sokuba isomiso awasayimvula isalethi nje asazi kodwa ke sizokwenza kusemandleni sisiza umuntu osibizile wasibhalela ukuthi ucela simsiza simhlanganise ne-ex yakhe ngoba usezamile or uyesaba ukuzama asazi or uyazama ifona ayibanjwa or abasabonani kodwa ke thina sina iplan ukuthi simlandele umuntu wakho sikhulume naye and then nawe ube khona sinihlanganise siza ukuthi kwenzakalani singalungisaphi ukuthi sikwazi ukuthi impela iqhubeke nawe uthole isithando sakho back. Hayi wakhuluma hayi uyibekile bafowethu siyanidumela sinibingelele siphinde sinamukele kweDuyaza Brothers. Ayi yabona ke zikhala kakhulu manje ngiyakhala bafana ubafo ngobe sechazile bafowethu sizohlanganisa okwakuhlukene uzawa ukuphesha ama PC ngoba nazi ukuthi singodokotela bothando singodokotela benhliziyo futhi siphinde sibe ngodokotela bengqondo psychologist ngesilungu lapho esisiza khona siyakhona ukusiza mase sibone ukuthi hayi cha sekubhedile iDuyaza Brothers ayikho into engayenza ungakhohlwa ukuthi noma sifike nawe sizokusiza kodwa uhlangothi asilithathe if siyabona ukuthi kahle kahle usitshela istory strong lo size kuye usitshela esinye istory fuck off indaba yakho nawe sikena fuck off indaba yakho fuck off indaba yakho no asisibize ubhuti siza ukuthi ukhala ngayiphi intombi kwenzakalani bahlukana kanjani babethandane nini kanjani esichazele nje my brother woza mfowethu hayi ungakheki inkabi yami woza nje phakathi waqhamuka kwenkukhu engena endlini sekhonazi uyibona inkukhu mayingena endlini lokho ingena ngathi ifuna ukuphuma kodwa ibiqhubeka hey kambahle ngiyaphila bafethu number 1 please number 1 ngoba uyijongo kanje yini ngakhulumeki lapha enganeni enhlaba hayi siyakhulumeka manje inkingi ukuthi akusibo bonke manje abaza kahle yabo and lo manje ngimfuna la ayi nami impela ngiyamthanda bafethu igama lakho bese ubani igama lami uRethabile wakwaMalaji Rethabile wakwaMalaji yebo bhuti ubani bese ugel lo ugel umunye umntana kanje wala iJozi bathi uduma ayisilo mntana lo maHotman yazi ngiyazifela yena ngamenzela amaphutha amaningi kodwa ayi umuntu wami nice ayikho into engayenza ufuneka abe la eduze nobaba. Okay, so ufuna sikusize kanti ngicela ukuthi ningisize ngimthole back nanoma singahlala phansi sikhulume ngoba manje ngisamthola efonini nanoma ngile lapha kubo bayangazi vele bangicosha ngisavela vele kahle bakufuna bonke kahle ngazi ukuthi ubatshele ini ngami yabo kodwa ingakho ngibhalele iLove Back ukuthi ngisiza ukuthi ngimthole nami umuntu wami. Okay, no mfethu akunankinga ngizokubuza nje imibuzo embalwa just for ukuthi abantu babe ne-idea ukuthi ubani ugele kanjani ngihlanganisana kanjani. So ugele nina how long nindawonye nathandana for how long and yini eyichazile ngaye ngoba manje usumkhumbule futhi usumdinga back yini lengaka eyichazile ngaye yini le oyibona kuye mfethu nanihlangane kuphi kanjani nesikhathi singakanani nayiphusha lento yeni kahle mina nogele sinabo ma 5 years isithandana yabo so last year sinina 5 years phela nisathandana sasesina 5 years emphasize phela sasesina 5 years uyayibona indaba kwayenzakala ukuthi ngenza amaphuthanya nambalanyana angasangixoleli ashifte kanjalo phambi kwami ane into mina engenza ukuthi ngimthande lo mntana lo mntana unothando oluningi yabo kushuthi nami uvusa inhliziyo yami ngalesikhathi nami benginganathando ngilele nje ngumuntu nje uziphilelayo. So ukuboneni lokho unothando oluningi ubone mase nihlukene ngoba usumfuna back noma wawukubona even nisathandana noma phela kuyenzeka into uyibone ngoba nakho usuyiluzile kana urealize ukuthi fuck Aish Godman lam
ngathi ukhuluma iqiniso yazi but yona ngayirealize before sohlukana yabo ngoba ngangisanele imiqondo ukuthi vele ngiyamthanda yabo but after ayisekahambile kwavele yangihitha different ke yangisha kakhulu nami ngawuza ukuthi hayi ngeke ngempela ngiyamdinga manje kade lokho uzama ukumthola uyahluleka hayi akatholakali cha nathi mfethu asikuthembisi ukuthi sizobuya naye kodwa sizozama ukukhuluma ukhona nawe sikusiza lapho nalapho yabo siza ukuthi kwenzakalani ugeli mhlawumbe cabanga indaba yokuthi abuyelana back nawe or mhlawumbe usemove on nge-life because kungenzeka phela mhlawumbe usenenye indoda mhlawumbe seyishadile mhlawumbe sebemthembisile mhlawumbe akasazi semhlambeni awungasho kanjalo bafowethu kodwa mfowethu into engayisho ukuthi ufike endaweni eright wenze kahle wabhalela mina nobafu wabhalela uDuyaza Brothers because vele saziwa njengabantu abaxilonga inhliziyo nengqondo zabantu so usendaweni eright sizokusiza thina ngalendlela esikhona ngayo sizokwenza our best. Okay ngibonga ngicela nibuyeni naye bafethu nibuyeni naye hayi khuleka mfethu simfonele ne okay sizamile ke mfowethu indlela zethu nathi ukuthi akwazi ukuphuma yabo yebo kodwa be communicate kakhulu nobafu ngapha esayidini sesinikana abantu okay yeah bafu awundiyo le number le lapha phezulu le phezulu email ya okay ungakhulumi lo soka kana mfethu hello sawubona njani Yakhulumani ngiyaphila ukhuluma neDuyaza Brothers la njengoba besikhulumile nawe last week ukuthi sizocela ukuhlangana nawe namhlanje so angazi sila ngaphandle sihamba ngebhasi lemhlophe ngicabanga ukuthi mhlawumbe ungaphuma uma uthi buso ready Oh okay yeah mhlawumbe isikhathi singakanani maybe nganginika 2 minutes okay no angina stress uzosithola khona la ngaphandle okay sharp propera no mfethu ngiyakuzwa so tshela mina kabi yami uma mhlawumbe kwenzeka ugele lento oze ngayo engahambisani nawe engabuyeleni nawe uzokwana ukumove on uzoyithola into ethi closure hotman ngizobona phambili okay ngoba phela sometimes izinto siyayifisa zingenzeki le wesifisa ngakhona uyabo so navele nang amara ku right uba ngiyaprepare nangenye indlela ukuthi nami ngimbheke ngapha nangapha yabo okay no akunakinga nje sizama ukusiza also ngingase bafuku ukulokhosha kancane also okubalekile ukuthi mayethu 2 minutes ngicabanga ukuthi mhlawumbe lo muntu engaphuma noma yini because she was expecting so bafuthi sizokufaka la ebhasini ne sure and then so then mayifika engakuboni siqale sikhulume naye and then wena ungabe umbuka nje la ngoba uzokhona ukumbona kulungile alright yeah awumfakele ngaphakathi vulele oh yeah go the other side yeah no bafethu hayi ukuthini nathi asenze ngamlingo asenze ngalotho but sizozama ukumsiza ubafo sasho ukuthi nawe lapho ekhaya mbukeli mhlawumbe une ex or unomuntu owahlukana naye and manje ufuna indlela lokubuyelana naye and awusakhona ukumthola sinikeze inamba yakhe sinikeze information yakhe utholakala laphi sithina sizozama ukuthi sikhulume naye ukuthi sifuna ukumbona nani kunomuntu afuna ukuhlangana naye in and then sikubize nawe nihlangane ngabe kuse restaurant ngabe kusekhaya kubo noma ngabe yikuphi la khona sizofika sihamba nawe and then sidile naye sibone ukuthi simxhumanisa kanjani indaba yeni yalunga yini noma ayilungi silinda uba yisista njengamanje ukuthi afika and then sizwa story sakhe
Sesihlanganisa abantu manje webafu. Ijam befuna befuna le. Besiyami. Sawubona sisi ngicela sondela khuleka mama. Ngasabi. Lithi lapha. Angithi uyasasensitive ethini. Kamba kahle. Ngicela nje usondele mama khuleka. Ngasabi. Nikhuleka. Alright. Nje lapha nenda. Ngiphila njani? Sikhona mama. Igama lami ngovusi ke mina. Umusa lona sibuya kwaDiyaza. Beshe ngathi uChris uphinda lo shooter uphinda lo shooter so ngicabanga ukuthi awunankinga mhlawumbe masishutha ne okay mama kunomuntu la ofisa ukuhlangana nawe ya kunomuntu ofisa ukuhlangana nawe kunezinto afisa ukuyikhuluma angazi kodwa ngicabanga ukuthi mayisefikile wambona mhlawumbe nizokhuluma nizwane. Akuzoke ngizwe uthi ubani shami. Kukhona mhlawumbe umuntu ongazwani naye ongafuna ukumbona noma mhlawumbe kukhona nomlindele ukuthi hey ufuna ukukhuluma naye. Akufanele ngibona umuntu. Ufuna ukubona umuntu. Kufanele ngibona umuntu. Oh okay. No akuna stress ngesikhulume kakhulu. So ngizocela ukuthi sikuvale amehlo. And then so that mayifika phela kusasurprise nyana lokho. Okay. Esenza cause kumele ngumbone manje. But uzombona cause kunezinto afuna ukuzisho kuwena. So uzofika lana and then asho whatever afuna ukisho ephuma enhlizweni yakhe Okay. ayiphume kithi qhamuka kuye so nawe uzobusiya mphendula ngendlela omphendula ngayo. All right. Okay ngicela umboleka danke Awuthi ngibambele ilokho njalo. okay Hey siswami emhlabeni ngakhishi mbangisi vele waba yi-Power Range. yeah awu kwesiyapha awuboni lutho ne No. okay no akunankinga awulandi ehawe lize sizwe so mama ngokwe mhlawumbe nje ngiyaqolisa ukubuza ngento zakho zomathandana nani but unayo umuntu Yeah, nginaye umuntu manje. onayo umuntu manje kade ungenayo nosuthi manje Benginaye but then ungenzele nje itori. oh okay no akunankinga also akunankinga usefikile umuntu wethu angazi mhlawumbe khona ongafuna ukusho before simvula amehlo Before nimvula bengicela nje ukucala ngokuxolisa Dumi. Ngiyazi ukuthi before yonke lento le yenzeka wangitshela ukuthi mangayenza izinto engizenzile uzohlukana nami. And wangitshela nokuthi ngeke uphinde ubuyelane nami. So bengithanda ukuthi nje ungixolele sana sami. Anginako ukuningi. Hayi ngihlola le. la idea yokuthi uba nomuntu okhulumayo Ngihlola. Engathi ngiyamkhumbula yena. Kodwa isikhathi esingaka ngibizela lo muntu. Yo, okay cela ukuvula amehlo mama ngangivula Okay. ethini. Ayikhonakala. nawo No. Yeah. Yo. Abona nje ngifuna ukuzwa lutho ngendaba sakho. yini kwenzakalani yini enayibanga yini le Lona wadlala ngesikhathi sami lo ngiserious ngayo. So manje nje angisona isikhathi sakhe. Ngibuve nge life yami. bafu Awubathi Duma ngicela nje sihlale phansi No. Then. No means no. Angisafuni ukuzana kusitshe ngawo. mama uyayazi lento yokuthi le Nokuza ukuthi ngifuna ukuthini mara Yabona nje. noma Yabona nje yo. ungayenzi. Ungaqali. And ushilo my sister ukuthi sebethandana xa mina my brother usebenzisana for 5 years so wena sisi ngicela ukubuza ukuthi kulo 5 years lo wena uthandana and then okay naba nenkinga naxabana ke nahlukana yini le enzima manje ungamthandeni kanti lo thando lwabe laphela lonke kwenzakalani kahle yini le wrong ayenza le enza ukuthi ungasafuni Besithandana ku rights but then one day sitheme simahleli eparking chillile nje ku rights wangena icall afonela igirlfriend kunami ngimbuza ukuthi awubani lona uthi hayi umngane wami lo umngane wami staff kabile ngathi yabo indaba zakho angisazingeni so angisamthembi from there vele nje I trust once nje aba broken nje into enza kodwa leyo mhlawumbe noma into belokhu hlezi yenzeka yenzeke twice So- so ngabile ngathatha I decision uthi hayi
ngiyazikhipha kulodaba. Ovele wabulala lo 5 years. Yes. Ngo twice nje. Bafu mhlawumbe into ongayichaza uthini leyo mhlawumbe khona into ongayixolisa ngayo ungazi defend kanjani Ayiduma mfana ngicela urelax kancane uyicabangisise lento okhuluma ngayo yabo ngoba yonke lento le njengoba bengithi umngani wami lo muntu loya kwamampela bekumngani wami bengingasuka ukuthi bona ngaleso sikhathi bekhona abantu laba engazi ukuthi ngibhizi nabo but lo wangifonela ngihleli naye kwakumngani wami kwamampela. But then it's fine. The following day ngihleli nawo kwangena message ethi I love you baby. So like yabona nje. No uyasho ngithi my sister ukuthi khona vele kade ebhizi nabe eceleni but lo wafona that day bengasiyena lo muntu lo ngathi ucabanga ukuthi yeah. No angeke ngisamthemba. Ngeke ngisamthemba. Angazi mhlawumbe ngeke ngakubuza la ukuthi wena izinto zakho zibathathele zimi kanjani ngakuzwa ngathi ukhuluma indaba ukuthi umuntu usunayo umuntu uyakwazi lokho bafu mhlawumbe akazi nomuntu wami sengithandana naye manje nguve on ngelayo ngathi sikhulu kahle mana phela bafa ngithi ubengeke ehlukane nawe bese yahlala ekulinde ukuthi wena uyithola ukuthi ubani ufunani bafu ithi bafu sunomuntu fast kangaka marathuma mama. Yes nginomuntu wami ngithandana naye mhlawumbe ngambuza nje ukuthi yini azoyenza manje mhlawumbe uyamnika ithuba yini azoyishintsha kulokho kade kwenza mhlawumbe ngingitshela ama improvement ungawenza bangathi ngigaye last chance. Uma mina ngiyethembisa ukuthi ngiyazi ukuthi ngidinga kangakanani. Ngiyethembisa ukuthi ayikho into ebheda engizoyenza ngizoyeka yonke into ubufebe abangani nyana bamantombazane ngizobhekana nawe uyi1 ngicela nje ithuba lokugcina sithando sami ngiyacela Manje shema anginayo impinde engaphendula ngayo but then nganginika maybe isikhathi nyana ngiprocess maybe usho ukuthi kungenzeka ubunike lenye ithuba mhlawumbe yeah maybe but then anginika nje chance ngiprocess kancane ekhanda lami because yeah but when ngiyambona ukuthi uyayisola and yeah ngiyambona ukuthi ayisola ngetayenzile so yeah so maybe mangika maybe chance isikhathi nyana ngithi ucabanga kahle okay mawuze umnikele leyo chance leyo and then kuzokwenzakala nge-current relationship okuyo nje manje like njengoba ngisho ukuthi ngisazocabanga kahle ngendaba yakhe so kahle ngayithatha i-decision yeah vele kwakayithatha uzoyithatha egcineni yeah ngiyithatha egcineni ubani loyo marathum Osfis owakuphi ufunda la PJ wenzani wenza engineering no bafa asikho isidingo sokuthi sikhulume ngomunye umuntu yabo because akekho sikhuluma abantu esikhuluma ngabo la kuwe naye wena usuyazi ukuthi uSfiso unayo umuntu stress wamstressa kakhulu nabafu nisathandana yeah so why waze wathatha isinqumo why kubhlungu wena manje le thing yenza because now nami ngistressile mos mina my sister okay nje ngiqolisa ukudisturb into engifuna ukuyi-understand la ukuthi my brother bomthanda lokuthi ukamthanda kwangempela na yes mhlawumbe nje bekuyifling bokumjolo nje bengimthanda shema ngifuna uqamba manje bengimthanda like believe in second chances not that much then kuzomela ke mama mhlawumbe ngelinye ilanga nawe ukuhlale yabo ucabanga ngama second chances because wonke umuntu empilweni ngisho ukuthi I deserve a second chance yabo wonke umuntu uyalenza yabo and wonke umuntu uyalenza iphutha but as I said ukuthi I have to think bese ngithatha i-decision right yeah ngoba sengenzela ukuthi mawusucabanga phela ucabangele ephuzini lokuthi ngoba siphila la emhlabeni sonke siyawenza amaphutha and umuntu umekhombisa ukuyisola and umbona ukuthi uzoshintsha kube kuhle sometimes umuntu umnika i-benefit of a doubt ukuthi you know what let me try and give you another chance sibone ukuthi ungaziprova ngempela ukuthi yilo muntu lo othi uyena manje uyangibamba and then mayise ukuthi mhlawumbe uyasiphula ke leso sithembiso leso ila usongathatha khona i-decision yokuthi hayi cha ngiyakukhatha off because ukumthanda nami ngiyabona ukuthi uyamthanda yabo ukuthi nje lento akazenzile omunye umbuzo mina ngayo omunye umbuzo ngaba nawo mhlawumbe kuwena my sister ukuthi uthandeni lwena esikhathini nithandane ngaso ikuphi okuningi okuhle akwenzile or ingqabano behleze enze inkinga njalo ikuphi okuningi akwenzile okuhle ukukhombisa uthando or okubhedayo okubhedayo sham because bekumuntu ohleza xoxisa njalo yo njalo ama excuses so yo
lento engisho ukuthi esuthe ukungishiya sanda sami ngabona ukuthi ngidinga kangakanani. And I've tried ukuthi ngitshele ukuthi no, yeka lento ngimamele ngumuntu wakho, but then guy athi no, angizingeni lezo ngithi Okay. Sure. Khona ufuna isho bafu mhlawumbe Hayi no kuba. Wa my brother. Mina nobafokela selithatha uhlangothi. Yabo we don't take sides. Sidodise mamele sidodise sibonise la kumele sibonisa khona ngaleyo ndlela nathi sibona ngayo. Wena my sister uthi into eziningi ku relationship yenu ozenzile ebezingamjabulisi. Yabo. Awekuthi ke mhlambe ke uyakuxolela wena mfowethu. Yabo. Uma ekuxolela mina ngingafisa ukuthi wena ushintshe indlela owenza ngazo. Yabo. Towards yena because ukhomsile uthi yakuthanda yangibamba uzama ukuthi nami mfethu uqondise indlela zakho uzama ukuphila impilo eqondile because egcini kosuku uyamluza umuntu omthandayo mfethu ngenxa yokuthi awumkhombisi ukuthi wena ubaluleke kanjani empilweni yakho because uma ulokhu ubhizi uchoose abanye abantu nayo ugcine bona ukuthi okay what's the point ngihleli la ngihlaleleni kahle kahle Ngiyakuzwa ngokubheka. So lokho akusho ubafu usasho ukuthi noma mhlawumbe kungalungi la nawo kwabanye eziningi intombi emhlabeni La kumele kulunge bafu. asazi Ngiyacela. ngoba ngikutshelile ukuthi kumele ungiphe isikhathi okwamanje ayike into engakuphendulayo because I will end up saying izinto ongamele ngizisho yabo. So it's very important ukuthi ungimamele. but Tumi uyazi ukuthi uyasazi seshe sithi amanzi la kama khona kuyenzeka phindame. Yeah, but then not 100%. Like akusiwa amanzi like amanzi lapha ake ame khona Phinda aphinde ame but then not kuwo wonke umuntu. Sifana singaba Sokwabela kwagqibe kumfula la stress la. komile like komile akuna next shini le wathi amanzi awekhe limpofu next komile kwadule nje njalo wena nje Kahle kusele impombo la. so eish it's chai. Angazi ke suthi my sister angazi kahle umuntu ebese kubizele yona lana umuntu ebecela ukubona ngoy my brother ebefuna ukusho yonke lento ayishoyo because uyasho naye ushilo ukuthi kade zama ukukhuluma nawe efonini akutholi awutholakala usengena bakho so uze wacela thina kwasibhalela ukuthi sihlangane nawe kanje and then as so ngoba umuzwa ke ekhuluma nawe usho ngendlela yakho ukuthi ayi cha wena usumove on in so uthi usazoyicabanga ngeke uyicabange uright Njengoba ngishisa ngisazoyicabanga. Yeah. So maye kufonela uzokuthola yini? Because ngesabu uyathela masuyicabanga Abona naye leyo idinga nje because ngiblockile everywhere. Bengasafuni next file. Qinisele makathi makade ngifonela kade ngisangithola. So uma usucabangele kuzothola kanjani or kumele linde wena ilokho ukuthi ungasifoneli sokufonela. Ay mase ngicabangile ngayithatha I decision. So yeah or ngizonifonela no ngizofanela nina because naseqaleni vele ngifanele nina so ngizofanela nina ngitshela ukuthi hayi eklise ngicabangile ne decision ngicabanga Bafuyezwa ngathi Hayi ngiyamuzwa. khona ufuna ukusho At least kungcono ngoba at least manje uzocabanga ngami akusafani nasekuqaleni. Hayi kungcono. Okay. No angezwe kunankinga bafethu makuthi kanjalo okusho ukuthi angazi my sister mhlawumbe singanike ithuba no2 mhlawumbe noma uright kwamanje ufuna ukubuyela emuva endlini. Right yo ngisafuna ukubuyela endlini and ngisho ama assignment yami yazi mele ngiwenze endathu namhlanje late. Bengingazi nalokuthi ngibizela lo muntu. Nanti my 2 minutes nje. Asikhathi mama. Alright. No okay. No akunankinga my sister iwe ubhuti bese kubizela yena ungakhululeka mangicabanga and then uzothi masu right usucabangile bese uyamblocker ke mhlawumbe akazi bhuti mhlawumbe before ahambe mhlawumbe khona ufuna ukusho makwenzeka gcina unblockanga mhlawumbe ube kuthi khona ukushila ngazi Ngicela nje ngicela ungixolele yabo. Yabona xalela umuntu akusintelo lazi. Xalela umuntu akusintelo especially umuntu okakuhlumeza. Njengoba ngisho ukuthi menginesikhathi so and namanje nje isikhathi sangishaya kumele ngiyenze umsebenzi wami. Okay. Susuqedile bhuti speech sakho. Hayi ku right bengithi ngiyamtshela ukuthi nanoma ngingayenzakala ini nanoma sekangasabuyelani nami ke akangixolele ke
abe right ngoba nami ngiyabona ukuthi ngathi ngimhethe ukudlula la the way bengicabanga ngakhona yabo. Ngambona makakanje ukuthi akekho right. Uyayisola kodwa. Ya ngiyisola kakhulu and ngicela nje nokuthi avule ifoni sikhulume kancane nje. Hayi ifoni yami off sham and then angiyimesele nje nakangivula ifoni ngikhulume nawe. Mawuthola nje isikhathi or mawuyilayita ke. Maybe. Alright, ngiyabonga bafethu. Ufuna ukumnikela last hug No. Nothing. Hayi. Akuselimpopo. Personal man. No water. It's nothing personal. Okay. No, akunankinga my sister ungakhululeka ne? Phela siyabonga. Danke. Usinike isikhathi sakho. Hayi bye. No sondela baba. Yeah. So bafo uyabona ukuthi wayigwaza ngowakho. Eish. Wayigwaza wena ngomkhonto wakho. Eish. Ngupha wakho and manje usurealize after ukuthi kahle kahle lo muntu uyamdinga. And manje masurealize after yena usemove on and manje akasazi noma ebuyele emuva noma eqhubeke but ngathi mancane amathuba usebuyele emuva. Eish. Eish ngiyabona man ukuthi ish akusafani nasekuqaleni. Yo. So mina into engayisho ukuthi moving forward mhlawumbe makosizo ugcina umove forward uthola abanye ogel ushayela in uthola abanye ogel kumele wazi indlela yokuphatha intombazane yokuphatha usando lakho yokuluvikela wazi indlela yokumjabulisa umuntu wakho angazi ngicabanga ukuthi le relationship ophume kuyo iyona uzofunda from kuyo ama mistake owenzile ukuthi asawaphindi phambili. Ngiyakuzwa. Mhlambe gcina kulungi la if kuyalunga izinto kumele uyilungise futhi still uyazazi lezo zenzile kumele ungasazenzi. Ngiyakuzwa man. Lapho uyibekile nje uyibeke yahlala. Angazi kubusa mhlawumbe khona Engingafuna ufuna ukumtshela khona ubafu umfowethu. ngoba ngathi nangapha ulimini ngathi akekho kakhulu. Ya ngiyabona ngathi ya. Wena mfowethu number 1 into ebalekile mfowethu ukuthi uqale uyinakekele wena yabo awuyithande wena mhlawumbe before uthanda omunye umuntu because sometimes ngena kuma relationships kanti kwathina asikwazi ukuyithanda sigcine senzani mhlawumbe sesigcina sesihlukumeza lo muntu esithandana naye not knowing ukuthi kwathina kumele siyithande yangibamba angisho ukuthi awuyithande but I'm just saying nje ukuthi nawe before you enter a relationship it's good now ukuthi we understand and futhi uyibone ukuthi hayi cha ngile into engiyiyona and then uma ungena inqumo zakho ama decisions zakho nawe uzowabona ukuthi hayi wakhalculate kanjani. Sure. Unakekele umuntu wakho mfethu. Uma ukuthi uyakuthatha back umnakekele yes ama relationship ama ups and downs. Sure. But that doesn't mean ukuthi I connection iyaphela. Ayipheli. I connection izoba khona. But wenze sure nawe mfethu ukuthi indaba zo cheating na uzenzi yabo. Sure. Because uyabona ukuthi nawe imenze into umuntu lo okade uthandana naye. Eish. And akafuni ukuzwa next. But kuzoba right chap. No kabeyama nginankinga ngicabanga ukuthi sizokhulula ungena emontweni and then sizobuyela emuva sikushiye la sithathe khona so sizamile ubonile mhlawumbe kukhona mhlawumbe ungasibonga ngakho sikusizile sikusizanga uhappy ngosizo lwethu. Hayi kuntelevering ngijabulile yabo. Nakubona nje ngoba kade wagcina ukubona buke kumbona nje singekho. Ngijabulile ngoba vele naye nje sekakhululekile uthi uzokhuluma nami. Okay. Ayikho into edlula lokho ngiyazi ukuthi mase sikhuluma lapha kuzoba nokungcono esingazwana ngakho ne. Yeah. No akunankinga nkabi yami ngizocela ukuthi nje ubuyele emontweni and then sizokulandela manje. Hawa bafethu usayishayile akayidli sayidlile usayishayile akayuzi usayisile akayidli usayidlile udle icala bafethu injalo nje siyazama ukusiza and then umjita ezamela ukuthi simkhulumele nogel bekhulume bona boyi2 bendawonye nathi sikhona bengakwebhandi kungenza kulutho but then kodwa ke akusithe besikhuluma esikusho yakuphuma enhlozweni zethu ugel ukusho ukuphuma enhlozweni yakhe ubafo usho ukuphuma enhlozweni yakhe and then ukuhlangane la ngebhadi ke bekuselimpopo amanzi awamanga kodwa kathi azoma ngazi ngenzekini Nobathi angithi uyakhona ukufaka ibhoholi. That's 200 meters. 200 meters. Maybe umenze njalo which means mesithi afaka ibhoholi which means he needs to go an extra mile ukuze ethola lento akayifuna. Yes. That's why ngithi mele fake ibhoholi and mawufaka ibhoholi angithi usukufuna amanzi ephansi wathale phansi wadotha phansi hayi umjita kumele enzeni he needs to go an extra mile enze sure ukuthi usisimeme accept back
egoye i-extra mile ekwazi ukuthi ashintshe amnakekele thina umsebenzi wethu bafethu ukusiza kuphela asdemolish Asmolish. yena silithatha uhlangothi no bafethu beku episode yethu yokuqala ke le ye love back ayeza maningi so bafethu ngiyacela nje ukuthi nikhululeke nibhale Yeah. ni email if mhlawumbe ufuna i-ex yakhe yaseLimpopo yakuphi sizofika siyilande sikhulume nayo nawe ube khona ubeke igama sibeke igama sikusize la ongathi khona ulimi lakhe aliqondile sikudodise nje kancane sithi hayi no bika kanje ngabe wesifazana ufuna indoda yakho it's okay sikhona sokusiza unganqabi unganqeni ukusibiza usibhalele asilisasa uhlangothi sidu as brothers Pinda take us home Ngiyayithanda iLimpopo ne. Hey akithi ngosikho Kumele ngitholele intombi. cha vele useseLimpopo ya mina usiselimpopo hayi sorry vele useseLimpopo no I've been to Limpopo angaze ngiye mina Limpopo it's hot yashisa ne yashisa but it's beautiful good yeah kuhle kakhulu angaze ngiye Limpopo hayi kuhle angaze ngiye Sisa lapha ya yashisa ne 40 degrees. yashisa kwangempela no akunankinga bafethu siyabonga bafu episode yethu yokuqala lena i-love back ngicabanga ukuthi ngokuhamba kwesikhathi izolokhu ingena kulayini ibamba ingena kulayini and abantu nizolithola usizo bafethu khululekani manikhuluma nathi nikhuluma nongqondo bezothando amen haleluya Hawu man. sithatha usibeke ekhaya mfana Nkosi inkosi